ngaran kita duit kada dibawa mati. Dua cilai harta ada tiga dibagi, harta nang disimpan bisa nang warisan, nang pacang ditinggali, harta nang dimakan pacang menjadi tahe. Harta nang diberi insya Allah pangtarang apabila piannya mati. Jadi kita duit lamun kawannya bang jangan taruh disimpane, lamun pian mati kada guna lagi. Bila duit bang banyak sudah berisian, jangan tuh lalu nilai pian disimpan, pas piannya mati laki bebini pula. Lalu berenjut ulun mana rusakan, oh cerita di aina sidin diberi nyara. Jadi aina masih lagi bojang. Ilahi ilahi rabbi ya Rasulullah, ilahi rabbi ya Rasulullah. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di sini sabarataan, anang pada hari ini kita masih tak kumpulan. Madihin nang kedua kami main akan di dalam acara resepsi pengantinan di Sungai Garuda kita bertemuan. Jadi nang lawan pian di sini sabarataan, lawan Tuhan Sungai Garuda kami doakan mudahan Sungai Garuda ini kampung pian itu bangsa lalu mudahan aman, mudahan kampung sini diberikan keberkahan, terhindar dari bala musibah apapun juga mudahan diselamatkan. Mudahan kampung sini itu masyarakatnya begawi para jekian dunia ke akhirat selamat berataan. Allah berataan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutkan, jadi topang kita di sini bertemuan kampung Sungai Garuda. Dia itu di sini nang diberi ngaran, jadi nang lawan ibu nang ada di Sumberang. Pian tadi kalau sudah nang bejugitan, namun hendak bejugit tunti aja kasini, jangan sopan-sopan bawa itu di rumah turun nang beretaan. Allah berataan. Jadi bila ibu kasini bejugitan yang dahulu kamu adi pancing ibu supaya turun beretaan. Nang ada di rumah kami ucapkan kita hari ini bahagia beretaan karena hari ini di acara pengantinan. Jadi tunang mana nang ada di rumah keluar beretaan, kaina ada haja kenangan Tuhan sampian ada di YouTube kami kaina ditayangkan. Jadi alhamdulillah di sini bertemuan wan Sungai Garuda kita berdekatan. Jadi lawan pian kami main goakan, kita hari ini bahagia berataan. Ayo ibu bapak kasini turunan. Jadi mati pulang ulun lanjutkan lawan nang ibu-ibu ada di Sumberang. Nah bohat kami kawan mangawan di pian, lawan hendak berjoget tolong nang ke depan, lawan nang ibu-ibu lawan nang pian duit manguti. Ada nang tadi nang sidin ma'araye sidin baka kacamata leh bunga hari ini. Jadi gesan pian buai nang pribadi, ada nang itu pantun gesan itu pian buai nang hari ini. Ibu baba juping tolong dengarkan lagi. Jadi nyaman-nyaman nih makan durian,
makan durian mangai nang lawan mangga dasar bujur bungas ibu bawa baju pink mirip Nisa Sabian tapi Nisa nang Sabian versi Sungai Garuda Sungai Garuda jadi pang ulun pulang nang malanjute mana nang kopang tadi harga 5.000 nang pajang memberi namun sudah taniat pian pajang memberi baik pian aja nang berjalan to kasini jadi lawan pian ulun nang mamadahi namun yang itu duit cilai ulun kasana ini nang manunte harau juwe ulun pajang tasupane jadi mangai ulun kada hendak berdiri cuman 5.000-an nya nang pajang diberi amonnya berdiri kita bebagi 3 mangai ulun dosa rugi jadi pian aja kaina bebagi berdua ulun kada memintai yang penting terjaga ulun masih harga diri lalu berlanjut sedikit mamadahi duit nang 5.000 biar gesan pahmi yang ini cilai sedikit mamadahi adik namang pian ada maaraye amun hendak memberi atar hajang itu kasine amun kami ambil jelas tasopane jadi lawan pian ulun nang mamadahi bila sudah taniat pian di dalam hati nang istilah kata duit nang hintadi pian pulang menyimpane kalau lawan pian ulun nang mamadahi bila duit 5.000 pian pulang menyimpane nang itu ngalih pabila hendak mati jadi lawan pian sakadar kami badehi padahal amas genal dilihat cuman 5.000-an nya pajang hendak memberi jadi lawan dia sekadar kami badehi nang ngaran kita duit kada dibawa mati 2 cilai harta ada 3 dibagi harta nang disimpan bisa nang warisan nang pajang ditinggali harta nang dimakan pajang menjadi tahi harta nang diberi insya Allah pangtarang apabila piannya mati jadi kita duit lamun kawannya bang jangan taluk disimpane lamun pian mati kada teguna lagi jadi pengpulang ulun nang malanjuti ini 20 ada kalau nang paman di soberang kami paman nang baku pia lawan nang lalaki terima kasih mangai ulun ucapi nanti kira-kira ngini sawirannya desan ngini berdiri kasara ikam aja ramai aku kada hiri cuman nang ianya juga sudah diakhiri beretaan sawiran aku juga manguti ala manguti jadi wan paman ada di soberang nang pian hari ini memberi sawiran alhamdulillah lawan pian langsung kami doakan mudahan mangai pian panjang umur sehat badan mudahan rezeki pian dilancarkan apa usaha pian diberi keberkahan mana bagana selalu dalam lindungan jadi bang kami terima kasih lawan pian karena topang ibu ada memberi sawiran cuman tuh sawaktu awal turun sorangan tadi ada 5.000 nang maarayakan sekalinya naik mangai bertambah banyak kira duit bakumpulan lawan pian kami doakan nang ibu nang memberi sawiran mudahan lagi pian makin hari tambah sayang mudahan lagi pian berang bertambah panjang jadi sedikit ulun main toakan ding itu ibu leh memberi sawiran kasihan kawan ulun nang ne kami ramin kada diunjukakan jadi ini ulun ini pawan pian sedikit mama dehi
Itu lawan pian amun kada maunjuk kami ranang dimatiakan. Habis nang video kada kawak ditayangakan. Jadi nang lawan ibu nang hendak manyu barang, kalau dilihat amas kenal benar sebelah kanan. Jadi alhamdulillah kalau dilihat amas aku parak tuh saunan. Jadi lawan pian kami doakan mudahan amas pian makin hari tambah banyak hibak besa belahan. Kaina amas banyak sasak pinggang-pinggang pian ke rumah kada awal lagi berjalan. Jadi Bang Ulun pulang nang melanjuti. Bukai terima kasih sawiran sudah memberi. Namun tuh dilihat amas tak kenali. Mudahan tiap tahun pian nang itu lancar terus buai rejeki. Juang itu amas pian sasain tahun banyak tuh beisi. Saking tuh banyaknya behimpil ka gigi-gigi. Jadi sedikit dia nang mamadahi nang memberi sawiran itu tuan rumah itu hari ini. Dan nang dilihati popor tata beli lawan nang tadi amas ujar banyak beisi. Sidin itu ramai kupur bukannya tata beli, cuman awak sidin putih dasar bujur alami. Lain kaya amang ini lamun dikupuri, lamun handok putih bepupur 5 sinti. Jadi Bang Ulun lawan pian mamadahakan. Ada papa jua ulun beewak hira. Nah istilah kata kada puas dipandang. Kalau amun dilihat manis kaya gula. Lalu berlanjut pulang nang Manarosi. Terima kasih sampai nang tuan rumah 4 jua menjelengi. Nang itu pian jua ulun doai. Nang mana tuan rumah itu mamadahi. Sakung itu tadi dia itu nang laki. Dan kalau nang dua belah maunjuki. Lalu nang itu sidin dua lagi bini mangai nang memberi jelas kada bahiri. Jadi lawan pian kami doakan hari ini. Gasan nang tuan rumah sawiran sudah memberi. Mudahan Bang Pian sehat setiap hari. Mudahan Bang Pian dilancarkan rezeki. Lawan pian kawa tahun ini naik haji. Jadi alhamdulillah kami sudah mendoakan. Nang mana tadi duit ada memberi sembian. Nang istilah kata rezeki dari Tuhan dibagi-bagi pian. Lalu nang tak lupa kami ucapkan mudahan berataan pian para rezekian. Lawan tuan rumah di sini kami ucapkan terima kasih banyak. Kami lawan pian. Jadi nang tak lupa kami lanjutkan kepada Amang Harnik. Ayo Bang bisa sapa. Jadi nang menyapa lawan ibu di Suberang. Nang sidin hari ini bakal mata hirang. Amun tuh dilihat dasar bunga pian. Toyat sidin be paling be empah kabelakang. Jadi nang lawan pian dasar kabu bungasan. Ujar Ramli tadi nakayani sasapian. Jadi di mukanya nang beginco habang. Nang jua bepapar, nang jua bepacar, nang ada di tangan. Nang topang tas habuk coba lihat pian. Kalau dilihat-lihat banyak benar gelang tangan. Lalu nang tak lupa kami menginformasikan. Jadi lawan pian sidinnya langsung naik takutan kehilangan. Padahal kami kada minta duit pian, cuman bangsa puting kami memadahakan. Bila duit bang banyak sudah berisian, jangan tuh tak lalu nilai pian disimpan. Pas piannya mati laki bebini pula. Bebini pula. Lalu nang berlanjut kita besar sapaan. Tadi nang tadi Amang sudah menyapa pian. Ujar kacamata mirip Nisa Sabian. Tapi nang sayangnya sidin sudah belakian. Jadi nanang bujang ulun menyapa pian. Nih kakamben habuk lawan bejo hirang. Amun kakamben habuk amang mama dehi pian. Iya kanan dihiga kayaknya
sudah paninian. Alah paninian. Jadi nang itu lain nang paninian, cuman inya berduduk nang di panangahan. Kalau dilihat-lihat gincuk sing habangan, kalau sakilas pintas sang arak belegian. Jadi pang amang memadahi pang pian, nang itu pang nang anak di nang bibinian. Jadi itu sidin sudah belegian. Lalu berlanjut ulun main poakan, ujar nang hintade sudah belegian. Maka beisi anak sudah ada bebinian. Lalu gini kami hanya cukup memandang lawan nang itu pian nang ada di hadapan. Kayaknya dihiga pulang ulun menyapa pian, nang kakam benhirang coba pian cangang. Tuh dilihat-lihat ngituk mata sidin nang kasih sipitan. Kayak buhan Cina ulun maumpamakan. Tak lupa sekadar memadahkan, kalau dilihat murihin kayak Jepang-Jepang. Jadi pang ulun pulang melanjutakan, terfokus nang lawan ading nang ada di Subera. Nang tuh berdiri di muhara lawan. Jadi nang lawan pian siapa tadi diberi ngaran. Alamun nang kada salah aina diberi ngaran. Jadi tubang amang ayo nang dirinciakan. Jadi lawan aina amun hendak bejugit atun te kesini pian. Ada hege ucul nang baca mengawaniakan. Jadi mun ucul kada dapat mangawani, ucul gin mangai supan. Kalau nang tak lupa ulun main puakan, tidak bejugin kasinin ulun mangawaniakan. Lalu berlanjut ulun menarusakan, ujar tadi aina sidin diberi ngaran. Jadi aina masih lagi bujang, cukup nang berdoa gesan nang aina kita sabar taat. Mudahan aina lang jua dikawinakan, tapi nang sabuting amang mamadahakan. Saumpama kawin maundang kami pulang diumpuakan. Jadi gesan aina cukup mendoaakan, nang nikawan ulun bertiga mejogitan. Pacang nang maara pinanya hari ini. Nang hari ini ulun melanjutakan, lawan nang mama aina nang ada di belakang. Ini nang anaknya lawan nang umanya sungguh dimiripakan. Itu nang mamanya jua masih anom ulun meliatakan. Jadi lawan pian ulun memadahakan, kalau to aina masih nang bujangan. Di lebuhan kami ada nang panerbangan. Nang istilah kata nang hendak bedetan. Bere papan pian ma andak jujuran. Jadi mau dilihat dari tumuhannya ulun memasarakan, kadang kaya nang belok sekitar 5 jutaan. Amun mangai muha nang kaya tutuangan, kikira tu sabuah apan samangai hanyar hakun jar bedetang. Alah bedetang. Jadi pang ulun pulang melanjutakan, amun nang itu di sabuah pangsa itu pang jujuran. Nang istilah kata ulun mamadahi pian, sabuah pangsa kada beta tawaran. Paling ulun begemat bejeun maninggalakan. Lalu berlanjut tadi ulun mandang ngerakan, ujar nang amang arti sabuah apansa leh tadi jujuran. Apansa pakaian aku memadahakan, itu nang sekitar 80 jutaan. Jadi punya apan sa nang pajang ditukarakan, bila duit kada mayo tukarakan apan sa mainan. Jadi pang kami pulang melanjutakan, kira berapa menit lagi orang ajen. Jadi 5 menit lagi bermadihinan. Amun kilai kami madihin dilanjutakan, takutan kilai kaum kalau membawa bakal lahian. Amun 5 menit paksa ulun berdiri, mangga
panggian jadi nang lawan pian di sini sabarataan ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan kami minta maaf juga nang minta rela bila ada kesalahan pada hari ini kami menampilkan niat tujuan kami menghibur buhan pian nang istilah kata sekadar bergayaan bila ada tak salah minta rela bertaat jadi nang tak lupa kami doakan mudahan tuh nang hadir nang ada di sini panjang umur sehat badan kaina bila bulik hajat dikabulkan mudahan bertaat kita berusaha diberi keberkahan mudahan bertaat kita para rezekian lalu nang tak lupa sama-sama kita doakan lawan ibu nang di bangkok pinanya betianan jadi lawan ibu kami doakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh bang ibu nang duduk di pelataran kalau dilihat awak inanya betianan mudahan gue pian beserta anak pian sampian bangsa lalu bulah disehatkan kaina melahirkan mudahan nang salamatan jadi bang ulun mamadahi pian itu tahukah jadi sidin betianan kenapa? Jadi lawan pian ulun mamadahakan mungkin nang lawan lagi sidin katulahan kapan bila malam kuring kada sing baju lalu tak lupa kami menarusakan sudah tadi lawan pian buai kami doakan jadi minta rela minta maaf bertaat mungkin kami matihin kira sampai di sini aja menampilkan kaina bermatihin insyaallah disambung pulang lawan ibu nang di muka nang begitu habang jadi nang lawan pian ulun mau ucap pakayale tadi nang pian juga nang memberi saweran jadi cukup aja kami mendoakan mudahan gue pian itu juga pian sakeluargaan mudahan juga pian nang perezekian kapan nang hajat pian lakas dikabulkan berkat itu pahmi lawan juga hidup hadir di hadapan mudahan pian juga sehat bertahan mudahan buhan pian juga naik haji sakeluargaan sebelum bertahan kami mengucapkan nenang ada pantun cile nang lawan pian kalau pang ada itu jarum nang patah jangan disimpan cile di dalam peti kalau pang ada kami nang berkata salah jadi mohon benar pian mama ape jadi minta rela minta maaf bertaan mungkin kang matihin kami sampai di sini ini membawa akan tak salah lawan hilaf minta rela bertaan bilanya bang kami di dalam perkataan ada maulah pian dalam hati kada nyaman kami minta maaf sekadar bergegayaan mungkin sampai di sini kami menampilkan jadi nang terakhir kita ucapkan Assalamualaikum minta rela bertahan ilahi kami bersatu suara bertahan Sallallahu Nabi Muhammad. Alaihi